Ka World Cup mentau snem arah jarap hunriu ke bangsa sedang haka kat wei terik upna Jun bat kan sakut haka kat kendai terik upna Julai haka pakane ke jingilekai yang ke World Cup mentau snem arah jarap hunriu kan salong hakilai teli kiri kata Amerika, Meksiko bat Kanada haka pak opening game jongane ke World Cup arah jarap hunriu kan sadai hapdeng ke Meksiko Persia ke South Africa. Henry hadin juga jengki juga neka thama hapdeng ka Amerika, Israel bat Iran nagaling ke Iran ka badai ka wei kari ka bala yuk bandrung sya ka World Cup arhajar apun riu ha ka ba barok ke jileka ka group stage kendai hapok kari Amerika kum taru ka kubor kalami baka Iran kam kwasyu pada sim bental dekan boykot sendon ka World Cup arhajar apun riu namar baka World Cup kan sadai kari Amerika hak baka thama menta kadai pedang ka Iran bat ka Amerika. Henry haduk kani ka por haduk kani ka klip mat ba pelaji ne ka video menta nakalinyu ka Iran kampet ai ya karai ka bakadu tadam bakan si menta lani kan ome si menta syu hak World Cup arhajar arpo Henry hak baka meeting jong ka Iran kan sedai lasai ka sengi palai kumta halor kene ke jingkwa alne ke jing temu ke Iran bahkan boykot ke World Cup arajar punru bahkan omle cimentasyu haba keren halor kene ke jingmut ke Iran ban boykot ke World Cup arajar punru nakaling yu Presiden Donald Trump lapen pau haba keren ke interview nakaling yu Presiden Donald Trump lapen pau pa uklem don jing perwai ruem wat tang kendiet lada ke Iran kan le cimenta lani war lada ke Iran kan om leci menta ha ke World Cup arjar apun riu Henry ke ba menta ke dei bal lada ke Iran kan leci menta ha ke World Cup arjar apun riu bakat nengut ki official ke badai page ke football na kaling jong ke Amerika kan ai ke visa ban leju kejat sya Amerika kum taru na kaling Presiden Donald Trump lapen pau ba uklem don jing perwai ya kena ke jing kwa jing temu jong ke Iran ba Presiden Donald Trump lapen pau namar ba ke Iran kadai ke kari kadai ke ke tim ke ba punsin hikamat ya ke jing syarem ba klempoi sya kano ke jing jok kum taru kad ba ka thma hapdeng ke Amerika, Israel bat Iran menta kadang jasya kemat bat ke karai ba ke Iran kan le ha kena ke World Cup arajar pun riu lah to kan lej em ban sim benta kad ba wat lana pedeng jeng ka FIFA kelah kwa balda ke Iran kan lej sim ta ha kan ke World Cup arajar pun riu ye ke jile ka group stage en rano na Amerika sya Meksiko kum taru tongen sepej ha kan ke sngi gi banwan ke karai na kaling ke Iran bat karai na kaling ke FIFA lah to ke Iran kan boykot sisyan em ban om lej sim ta ha ke World Cup arajar pun riu Bless you both.